Na yɛhwɛ yɛn president Afrifa-Man amafo be kan wasem say nipo designing why are the pa Pepacho, what's your take on his outfit and the symbols in it, no, how much the volume of which he was speaking? Answer na me you ono ne de na no wo hu se film kroma penso besi nne obi en ho a hye broni afade eti se we coat yi e de tena sa akonwa no so fi se akwapemfo bi na kama mete o mu se se ya amamra ye nka potokasa se ya amamra ye nka potokasa ubotime de brofo de agunsa eyi apai da bi untimi enti no sa akonwa no sa sekan no yemfa siutum fa nkotena so mfa nkuta men abemben aha enti se odwum ho bre ho ase enti no se humility and strength obre ho ase a o me ma wa beti so uni abemben aha dream. Hello abusafo medenchia ebremu nyina. I hope say radar mo bia ho ye na on say na bra yeswe in President John Mahama no Attire na o share no ewiase afa na nyina manfo e ka ho asem enti no I think say the designing ye no onimnyansa pa President John Mahama ma no designing na Adinkra symbols bebre e wo mu ni nyina what meaning na Professor Anokye ene yenuaba ye adwuma wo UTV on pese o modern chichiremu eba nti no ma compile videos kakra ye pese yesua de se de nti ma ye Radio Mahama etimi address sa kind of dressing no on say how osi dressing no se me hwe Adinkra symbols Adinkra symbols Akan symbols but ye President John Mahama or ye Sabit Nodna but Attire no share no our the Adinkra symbols Akan symbols abe mo no kire se ye Radio Mahama onye nyiyimu even though of north no adibia Ghana adibia no he is willing to embrace sanka you be anka the northerners symbols ana bibi and or the beto tonentarium but enya sa no ye symbols ni na ya Akan symbols Asante symbols meaning say ye Radio Mahama onye tribalist it doesn't matter baby free as long as you Ghanaian kwade ye Radio Mahama is willing to work with you nti so here symbols na e won entire no mu nyina like it is really touching I can't in some edit chere obi bia or pese osua de nti no nei professor awo nchechiremu ene yenuaba Yaa Konamah omo nchechiremu a ompese omo de mai so let us enjoy it please if you like my page kindly subscribe to my page you know not like share and drop comment and so mame now you build something together to save our country and to save common sense and wisdom. We have a country to save. Don't forget that. Thank you very much. Na yɛhwɛ yɛn president Afrifa-Man amafo be kan wasem say nipo designing why are the pa Pepacho, what's your take on his outfit and the symbols in it, no, how much the volume of which he was speaking? Medasi papa na ho fama no answer na me you ono ne de na no wo hu se film kroma penso besi nne obi en ho a hye broni afade eti se we coat yi e de tena sa akonwa no so fi se akwapemfo bi na kama mete o mu se ya amamra ye nka potokasa se ya amamra ye nka potokasa ubotime de brofo de agunsa eyi apai da bi untimi enti no sa akonwa no sa sekan no yemfa siutum fa nkotena so mfa nkuta enu nti na ye sa nchechire because ya na ye wira fi ya bakosem nti anhwe yi a na the president bi akosi akonwa so ababi ofi no ono ompese obehye batakari ana abaja ompese obefura kente no akoshe suit and then people would not know it and ya ka se beko social media beko the whole world so we prepare say we be president of Ghana ti asese yemfa potokasa mfa yi apaye ye amamra yenka potokasa sa akonwa no ye nananom akonwa nya abrofo akonwa yenhye suit mfa ntena so na sekan no so yenhye suit mfa sa akofona no enkuta fe na me yi question no ano Mahama Attire fita no o hye no ma designer no Adinkra symbols editum first and foremost yensan koyechi
Adinkra symbols no language na enchroya ye nananom starting senke omusua the form a certain form of writing. Now because of the 350 years of slavery slavery no be 15 something 350 years and they say before amamre nka ya wo ye ntwero ye te senia arab for one the english for so one abrofo na be say na it started from the symbols Adinkra symbols na your friend say na ye jayegu na nipa sign kofa ba ya ye niba Adinkra symbols no and only the same Kofi Antuma no ono no sha say use Adinkra symbols a wo be ko hotel bia mu na ebi ewo ho na wo be hwe oba na opra na oba ne nukunu na wo ba na wo mfrefuo mu ba o use sa African scenes no the art wa so be no wo fufuo obi wa na akolashe na echi and ade bia ye wire ye sorry wanim but I kan amamre ho on say kan tete wo pa no na nke emma anya wo ho sane waye no mo ade asante for na tam na ye kama bi gold kama sanu ma no na Kofi Antuma be using na ya brofo fa na the whole world obegidi and a man kroma ye no national artist into Kofi Antuma na sha say design Adinkra no highlighting ma the whole world ehu ye Mahama so ehu bi no nia ewo ho no baako ehu anoma no na ewo left ho no sankofa no return and take it na the short form of se wure fina wo sign kofa yenchi and ye trinity ya sankofa in fact we expand no se wure fi na wo sign kofa yenchi obetume jaye adwuma wo Max TV akoye adwuma ba bi 10 years there will be nothing wrong about it so because so me feel some akwanante e say still a ha na ye nti me san aba ai na ye nananom aye symbol bi e de be je otata say sa adwe ne ba wuti na wo ba nya bani bia nya bani say wagya ekuni bi a wo ne na wo tre no akwa wutu wo ba bi no wasan ba old one na wo ne no abetina no waka wo mu nyina abom say nkwala na ye ne ma sankofa no eno no nti Mahama de kire yen say nya bani bia say o mainu nya adwene se yen san fa ne metena akonwa so bani bia ni hu e kan ya mamre hu dada efe na ebiem nyame dua e ka hu ene ana ye cha ho ayen koye oh yanko okay eno ana ginyame na wa extreme right no ne de Ghana ni bia ni ginyame ye akanfo symbol a kire se san ye ni nyame dada na broni ya o de God ni Jehovah ene Allah e ba ye na sa oba beto say nkanfo ka ta na nwomo ewefo say mawu na akanfo say nyame ana onyankopon na mawu nya English word a African word onyame ana your friends ata na nwomo no enye English words na ye African words dia na chese ye nim nyame ansa na omu ba ne chai so kura ne say san ye nim say nyame tumi ne so ji nyame. That is apart from God. No nsuro obia nti wadi atentene na eba be yedwade na wo hye nyame ase na wadi atentene aye adwuma na ba ko nso wo maye odwan ben odwan nini abemben no me say no na wo ase ye wo na esoro de na yakoma pa na bisa odwan nini ma yampa na wo ase o humility and strength odwan nini na say wo hwa aboa odwan a wo say no compare aponchi a nka obeka so odwan no o mre na mom tumi kase e wo na bemben no emu nti se wo hu Mahama se wo yo bia o mre so ye mre odi buo di ma obi a na no nkire se wo di tumi ni ma no ntumi mfa nya adwuma Daily Dispatch and I'm the so na nura afefe die enmunyam shekesi a Ekoso Independence Square. Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama. Yadino Esia, dear so Mampenia, or Tosu Ensia, Ewo, Fourth Republic, Nimu, Fourth Republic, no SRC 1992. J.J. Rawlings, and a first. President Kufuor, a second. Professor Mills, a third. And JDM, John Dramani Mahama, a fourth. Go by 2013 to 2017.
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo His Excellency a feat and a JDM assign abeye the 6th into John 4th John the 6th chese ono na sabas body en akodi amano na no adwumadie no na efe amam panimfo ahodo na baaye afei amam pani abede akirefo former president ahodo baaye na sewoni na nso ka kire na efe pa na His Excellency John Dramani Mahama na hofadie na tade a wo hye no na dodo na bona ba so se na ekoyie pa na kratai ed na hofadie no na fadie no won ede hu enkyerkyeremu aba yehu se na oshatade fita fufuo efi so besi fom na mokaya 2013 so no ebra oswai no na ohye fufuo saa na wadie na nsachire kakra wo mu esanse oyi fufuo a ejina ho mankunudie victory na yehu se ohye kente eche ana kente so yasa nwune bi atu fufuo no ne nsa no fefefe ana adinkra ahyenso die so no bese nan egu nanimu na enkyeremu akata di aban ekire se ohwe kente echa na ehye na asekire ne emrepa adawanim na kyese obema mpani no emrepa ada Ghana fo nim entumfie nan a obabedi Ghana nim no de John Dramani Mahama His Excellency catch Ghana fo ne se ahokyere wom entra oda emrepa awe nim na samrepa no ono na de samrepa no enso emu afei yehun se Adinkra ahyenso de enan so awe nanim na de di kan no aye nyamedua de obia enim de toso mienu aye sankofa na bisa ma John Dramani Mahama on san ma mampani biam nanso nyame asan de naba enti asanso de ba ko na da nim Adinkra symbol no aye sankofa gakamam Christ sankofa we yenchi afei de na kan biam no aye ginyame chese nyame wotumi John Dramani Mahama jitum se nyame na asan de aba enti nyame wotumi nyame na amana di enkunim ewumu ana de etwato kra no aye dream ni men ya se no ano dream ni men no ejina ma humility and strength men abemben aha enti se odwum ho bre ho ase enti no se humility and strength obre ho ase a o me ma wa beti so uni abemben aha dream ni men abemben ni plural no ho men ni men je se ode na so aye ni men na je se wa ye na so se ni ho o kan se ma ontie aha bo no de chese o customer otie that no person there o chire entebusia as from fadia atadia His Excellency John Dramani Mahama share no emu nchechemu ana kratai ede hunsem etumi aba. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.